Songing Karbi asong to men District Press Club of Karbi ang asahya malang Council Electoral Roll apothak pherang kya mai ke pha. Baitalang so Higher Secondary School along Karbi along Primary Teachers Association atum 33 Triennial Conference padopon bomdon. Dokmuka long ingdeng choksi cap BDP amahang kithek arni Catalan. Karbi Prime Time along Penili Villarban Krupi, non beer tang ton pen, Arjekta. District Press Club of Karbi along Sahem along Argoni Pai Inkora Sir Cap Arni, Council Electoral Roll, Apothak Perangkia Maiki Padopona Birta, Perangke Pen Katnis Channel along, Birta Napali. Songing Karbi asong to Ben Perangkia Mailong Kaning Jepon K Karbi Anglong Autonomous Council upon Guwahati High Court Pen Karbi Anglong Council Electoral Roll Kasalam Japan Chiklojon Chok an Apor Pidet a Pisitami Pini Arnianta Kasalam Ledet Ajok Songing Karbi asong to Ben Ningduk Chepaklang Lapenon Hitiru Angbong Jongsi Electoral Roll apothak Songing Karbi asong to Mapan Tangta Pachini ne Polote Kibang Chori Sodak Kachasong Dengji Pusi Songing Karbi asong a convener Ratan Terang Pen Ningji Lapenon Hedjong retired IASJI Kathar Pen Ratcharia Song Keseng All People Hills Leader Conference asong along Songing Karbi asong to Pen Thangkach Rabdun Abi Songing Karbi asong to Ke Hampang Songsi Claim Bomb Ji Lapen Do Wet Ji Pusi Claim Bang Kwatum Pen Ningji Loke Karbi Anglong Autonomous Council 6 schedule to the Indian Constitution paragraph 2 supra 7 or mote new rules frame kora na ইয়াৰ কাৰণে আমি ক'ব বিচাৰিছো যে Karbi Anglong Autonomous Council মাননীয় গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ কথা নিষেধ কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে আমি 24 প্লাস অৰ্গানাইজেশন হৈ আমি ক'ব বিচাৰিছো যে Karbi Anglong Autonomous Council যদি ক্লিয়াৰলি সপ্তাহৰ ভিতৰত যদি Karbi Anglong Autonomous Council যে নতুন রুলস নতুন আইন 24 প্লাস অর্গানাইজেশনক নতুন রুলস ফ্রেম করা যদি নেদুফালে আমি আগন্তুক দিনত আমি আন্দোলন কৰি যাম আৰু এইটো প্ৰতিবাদ Karbi Anglong ইয়াত মানে এনেকুৱা ভয়ানক প্ৰতিবাদ হ'ব এইটো Karbi Anglong Autonomous Council ৰেসপন্সিবল হ'ব লাগে কিমান হেতু পৰিষদ এক সপ্তাহ ক'ব বিচাৰি নাই কাৰণ কি 24 প্লাস অৰ্গানাইজেশন ইজ নট এ পলিটিক্যাল পাৰ্টি আৰু ইয়াত ডেমক্ৰেটিক কান্ট্ৰি কোনো পলিটিক্যাল পাৰ্টি ফৰ্ম কৰিব পাৰে আৰু গঠন কৰিবও পাৰে আৰু ইয়াত আমি একো ক'ব নিবিচাৰো কাৰণ কি 24 প্লাস অৰ্গানাইজেশন যেটো ষ্টেণ্ড এনেকৈ থাকিব 24 প্লাস থাকিব 24 প্লাস অৰ্গানাইজেশনৰ যিবিলাক মেম্বাৰে তেখেতসকলে যদি বেলেগ পলিটিক্যাল পাৰ্টি গঠন কৰিছে সেইটো আমাৰ ক'বলগীয়া নাই যিহেতু আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ দেশ সকলোৰে নিজৰ ইচ্ছাভাৱে কৰিব পাৰে গতিকে আমাৰ বন্ধুসকলে তেখেতসকলে পলিটিক্যাল পাৰ্টি গঠন কৰি তেখেতসকলে যেতিয়া মুভমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে আমাৰ আপত্তি নাই বৰ্তমানে আপোনালোকৰ প্লাস অৰ্গানাইজেশ্যনৰ পৰা কোনো পাৰ্টিকে আমি একো বাধা দিবও নোৱাৰোঁ বা এগেইনষ্টো যাব নোৱাৰোঁ আৰু আমি সকলো অল পলিটিক্যাল পাৰ্টিক আমি সাপোৰ্টো কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ আমি পলিটিক্যাল পাৰ্টি নহয় আমি সোশ্যাল অৰ্গানাইজেশ্যন তাই কাঠাৰে পাৰ্টি যোগদান কৰা নাই যে আই কাঠাৰে কিছুদিনৰ আগত আমাক এখন লেটাৰ দিছিলে সেই লেটাৰৰ মতে আমাক এডভাইচ দিছিলে যে পলিটিক্যাল পাৰ্টি গঠন কৰাটো এতিয়া বহুত প্ৰয়োজ্য কাৰণ এতিয়া আমি লিগেলি কনস্টিটিউশন সিস্টেমৰ পৰা যেটা লিগেলি আমি আন্দোলন কৰিছোঁ অনাৰেবল হাইকোৰ্টৰ কেছ দি হাইকোৰ্টতো কেছ দিলোঁ কেছ দিয়াৰ পাছতো আমি কেছটো জিকিলোঁ এটা কাউন্সিলক 6 মাহৰ ভিতৰত ইলেক্টৰেল ৰুল এক্টটো বনাব লাগে সেইটো বনাই দিয়া নাই গতিকে আমি কাৰ ওপৰত আমি বিশ্বাস কৰিম গতিকে সেই বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি পলিটিক্যাল গঠন কৰিব লাগে বুলি আমাক এডভাইচ দিছিলে কিন্তু সেই সময়ত আমি তেখেতক ক'লোঁ যে আপোনালোকে যদি ইচ্ছা আছে আপোনালোকে পলিটিক্যাল পাৰ্টি গঠন কৰক কিন্তু আমি সহযোগ কৰিব নোৱাৰিম সেই বুলি তেখেতসকলে সেইটো মতে যোৱা 21 তাৰিখে তেখেতসকলে পলিটিক্যাল পাৰ্টি গঠন কৰিছে গতিকে তেখেতসকলে যিটো ভাবিছে যে আন্দোলন কৰি যদি আমাৰ আন্দোলন সফলতা নহয় গতিকে পলিটিক্যালি পাৰ্টি গঠন কৰি সফলতা কৰিব যদি তেখেতসকলে পাৰে আমি তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাম আৰু আমি তেখেতসকলৰ লগত আমি প্যাৰালেলি কাম কৰিব নোৱাৰিম বুলি আমি আগতে পৰহিদিনা আমি জনাইছোঁ West Karbi Anglong Baitalang so Higher Secondary School along Arkoi Niphai Ingoraniar Cap Arni Pen Niphai Thom Cap Arni An Nithoma Baha Karbi Anglong Primary Teachers Association Hin Ben 33 Triennial Conference Amai Kepaman Pona Birta Pherang Kepen Katni Susai Hemalo Birta Napali
Arkoi ni phai ingko da ner cap ani anikang sang por phai pli raja tim apor pen suri ini da crazier cap aning kana baha Karbi Anglong Primary Teachers Association ahin pen 33 Triennial Conference mai pangcheng ponlo labang so mai Karbi Anglong Autonomous Council em horen sing be pen ing pupon si jame ka teng pen mai padu pon bomlo Karbi Anglong Primary Teachers Association mai phi lang tuipi rong pipi chunbang Probin Hanse la pen ong no than bang atum bang so mai long chitong dun pen RDP dun. So, from the beginning of the starting of school, when a building is, যেতিয়া এটা বিল্ডিং যেতিয়া বনোৱাৰ কথাটো হয় তেতিয়াই এই পৰিবেশৰ কথাটো আৰম্ভ কৰিব লাগে যে কেনেকৈ ঠাইত স্কুলটো পাতিব যে আমাৰ মন গৈছে কিবা এটা ঠাইত স্কুল পাতি দিছো ন বৰ্তমান এইবিলাকৰ কিছুমান নৰ্মছ আছে কিয় নৰ্মছ বিলাক কৰিছে এই নর্মস বিলাক যদি না থাকে মানুহে যদি এটা যিকোনো জায়গাতে স্কুল পাতি দিয়ে তেনেহলে এই স্কুলটোৰ পৰা সুফল নাপাব Dokmuka Police Station along Arkoi ni phai ingkora sirke barni choksike bang deng VDP mahang ki thek arni katalon duna birda pherang ke pen birta na pale Jorsing Bay Pen Kichari Pon Amai along Aluhiaman Pen Domaka Police Station OCJS Khobung VDP Amai Pu Nirmal Bora La Pen Sem Killing Pen Chay Long Pen VDP Claim Bang Photup Chetong Dun Si RDP Dun Labang So Amai long OCJS Khobung Pen Lam Thejai Pon Si VDP Tum Ki Duki Mesana Lama Pothak Than Pa Jermi Pon La Pen VDP Pen Rong Rubalong Kisung Ki Boy Along Kachirap Kachito Dun Jia Phan Pachini An Parta Atokono VDP Kavia Dimalong An Sitami VDP Ki Padu Edjia Phanta Kachunengwi Alam Thejai Pon Normalam so por phan bir tambo intapan iksina First time at DIFO, First International Trade Fair 2019 from 18 January to 30 January at DIFO Club. A huge branded and collection of handicrafts from different states of India such as Delhi, Kashmir, Ludhiana, Haryana, Maharashtra, Uttar Pradesh, Kolkata, Punjab, etc. A beautiful melamine kitchen items of Bangladesh are available here. You will get all the needful and householding accessories including food items here. There is no any fee required for entry. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Please tap in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All kind of facilities are available here such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair perming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc. For more information, please contact 6001-863-460.
Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Diffu. Aturkimi Academy, Diffu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy, Diffu, Rukasan, Amlapati, Diffu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang Karbi alang Teso alang kecu ajam tu Tarmit aduk Telua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihenamo people thought beer talong wangtholo. Borbathar police station ke parlo ang kangnon hejong silunijan AOC adung. Along Karbi Anglong Autonomous Council penakimi excise kit ke pangni pen excise atum ami thanga sai ke claim bomahun. Arkoni pha inkora sir ke badap thiangji dok apor malong ihum hor ke ara truck kini abdun long birta pherang anante rang pen karni so sai hemalong birta nang pale. Excise atum kiton kilang bomahud Guwahati Bendima Puranat ke dambok ihum AS09C 5747 a truck kahon de ke do kogajong. Kuruk dunsi lang tarlik dun pen Arunachal Pradesh pen kibar Arunachal Lahore a truck ihum plank set nep dunlo. Excise Inspector Noran Ingti pen ke pachni pona tengke ke dam nangji ke Arunachal pen Guwahati. Sitalapu Dima Puranat wangrong lola pen ke pon kang hua sai si ke klemlo. Truck arlo pangrong pen suri sira pharu hini an hor kera case do. Lapen hitia long lak cap so setangka apai doji. Truck katebar abang kadjui lapen ahok pet alam kilong jiaphan tarli bom lang lapen pulis atumaphan kahodai jiaphan chesik bom lopasi ingti pen pachini. Ex-United Karbi Liberation Army Welfare Society Central Committee hin penon hejong ex-UK PLA Welfare Society a kongchunbang bikas rong parapan arpu pen ke padam mate arpu pen ke sora birta ex-UK PLA Welfare Society adun maipu dam thaite ron pen birta pachetak alu katni so sahem along birta nang pale. Ex-UK PLA Welfare Society a kongchunbang bikas rong paralabang so song mate society aron karkana batai. Lapen society amen pen kehang thapen parta aura dur kahinu pen chenglok society aphan anong kichun thapasai lang no claim lo. Plus ex-UK PLA Welfare Society hin pen bikas rong paraphan sudak pen kang sai ponak ke arpu pen amatsi sort plot. Jongsi bikas rong par ex-UK PLA Welfare Society amen pen kunat ne kehang thap lapen an parta kaching ki thap do kok puloti alangli methangsi adai che nang kok popusi birta pacheta. Karbi Prime Time birta bangila pans kang ton paniglo dumi thakme kurung thu.